kaurusan. Inin pagkatitiro, di gamanan magsarangkay, problema magpinaambitay. Kunya na may problema, was by kalipay, amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magpinuli ka, magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan iya. Magpinuli ka, magtinabangay kita, amo ining sulos, kita nga kablasaro. Inin pagkaurusan, kaupayanan resulta, ipambitan ng problema para matabangan ka. Ayaw pagdidiban, ngan ayaw pagpadara, pakiktitirok, ngan pakikurusan. Magpinuli ka, magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan hiya. Magpinuli ka, magtinabangay kita, amo ining sulos, kita nga kablasan. Magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan hiya. Magpinuli ka, magtinabangay kita, amo ining sulos, kita nga kablasan. Amo ining sulos, kita nga kablasan. Ining magsarangkay, puro kali